Салом алейкум бинандагони азиз, номи ман Диловар Меликов. GLE класси навай Мерседес да. Мерседес ами MLO-и ки пеш доштан, MLO барҳам додан, классшона GLE кадан. Оз ина ML-и нава ки шумо диден агар, вай уже ML нест. Вай GLE классе. Чтобы X16 класси X16 монанд шаванд, ягон чи монанд дошта бошанд BMW X16. Ҷамъ гирифтан GLE-ра просто GLE купе кардан. Тамом. Агар ҳамин мошин морда ҳама мордаи MLO-и навай GLE мегем правилно. Кунаш фақат ранги X6 бори хеле зализани купе кардагия. Ин мошин классаш спорт купе. Спорт купе. Дан экземпляр 2015 солай. GLE 63 меган. 63 ба гуфти хидмат. Леки тай капотиш да мотори 55. 63 уже давно 63 маъно надора, вообще ҳеҷ вақт 63 ҳам набуд. У предыдущий MLO-и Канада 62 буд, яки ҳози объёма 55 кадан майда кардан, дута турбина кати, ай у ML 63-и Канада уже мошини тар шид. Ҳози капота уи мекунем, шумо мебинем, ма шуморо ҳамаша нақл мекунем якта ба якта дадрин. Таги чие? Капот полностью алюминиевый. Капоти алюминиевый. Ина мотори AMG ба гуфти Кевин Булек дасти сабират кардагиан мотора. Ҳар як мотора дасти сабират мекунанд концерни AMG да. Мотор ҳамон мотори канагӣ, просто у канагиш M156 буд, и M157 шид. Просто модификация кардан. Ина дута турбина, впускои турбина дута, воздух мекашад ҷа турбина, дрон мерава. Турбина ба ҳами способ ҳами турбина мошина разгонят мекуна мотора максимални. 8 цилиндрай, 8 форсункаи високи давление дорад. 8 форсункаи високи давление ин мошин високоточный впрыск метавад. Високоточный впрыск хати надуви турбина яҷоя шуда взрыв мет, яки мошин 900 ньютон метр қувват вай метия, крутящий момент метия ин мотор да. 900 ньютон метр и прадои объёми 4-6 цилиндра 300 ньютон метр дора. И 900 ньютон метр се баробар ҳами ямира бардори ҳамаш маълум мешава. Нафас ҳамиҷа кашида дрында рафта, да дрни цилиндро топливо-воздушной смеси яҷоя шуда, взрыв шуда, детонация шуда, мошин рафтан мегирад. Ин мошин 7 радиатор дорад. Да дрнаш 7 радиатор дорад. 2 радиатори турбина. Ай не парошай. 2 радиатори турбина. И барои хушругӣ нест. Хай барои хушругӣ яки дизайнерские решения, неки и асосан воздуховода, яҷа воздух медрояд. Воздух медрояд, радиаторро охлаждат мекунад. Не так да бо радиатори дига охлаждатса мекунад. Мошин битурбо, дута турбина дорад. Барам турбинаҳоро бисёр эҳтиёт кандар. Масла исключительно синтетик. Воздушни фильтрора тез алиш кандар кора. Ждат кандар кор нест ки бра ягон устохона масла алиш кинда ба воздушни фильтр. Агар у сервис дошта бошад, то бигири бизани. Не, як комплект да багажник мондан дар кора ки ҳамин турбинаҳо вайрон нашаванд. $3,000-3,500 да напари зира. $3,000-3,500 париданаш як проблема. Ина турбинаша барои алиш кардан, инами кожуха полностью снимат кардан дар кора. Снимат мекунӣ. Айҷа радиаторро полностью кассетаам сбор меброри, фарро снимат мекунӣ, бампера снимат мекунӣ, фартуки пеша полностью снимат мекунӣ, полностью ҷои кор мешава, холӣ мешава. Ай парош, шлангои вспомогательни чизе ҳаст, ёра гирифтан дар кор. Ина иҷура ҳамаро холӣ кардан кор. И пластмассое ки болоида ҳамаира гирифтан дар кора. Барои як турбинаро алиш кардан. Ай ҳама бо ҷои интересниш. Ҳама мошина пеша ки голи кадӣ, баъд бо мотора мебардорӣ, ҳавода мотора бардоштӣ, мегирӣ турбинаро меканӣ, турбинаи нав мезанӣ. Баъд бо обратно бо як ҳафтаи дига ба фикри вақт мегира, бо майда амара сабират мекунӣ. Любои моторои високофорсированӣ
турбина мощностой калон масла мехӯранд. Удивляться накунем ки чи ба ма фалон масла рехтам кам шид у испарени не испарени не ин масла мехӯра. Шумо тапик мекунед у масла месӯзад, у масла мехӯра по-любому. 1 литр 2000 километр дак нормальное явление барои мотору, барои мошинои калон. Дальше чи гуфтам метонам дар бораи мошин? Хай капота гуфтамтон ки алюминиевая. Пеш полный пластмасса, хати фартук, радиатор полный алюминий. Крыло ҳардаш алюминием. Мошин корпусуш полный, внешняя оболочкаш ҳамаш алюминия. Ин мошина позволяет мекунад ки мошин сабуктар шава, соответственно динамикаш хубтар шава ин мошина. Оптика да пеш чашмон ғалтид. Полный светодиодный оптика. Дренида ягон лампочка нест. Ин бисёр мошинои пешинои, допустим, лампочка доштан, лампа накаливания меган гирён мешава, зард мешава, рӯшанӣ мекунад. Хеле лампочка нест дренида. И диодния, фақат полный светодиода. И суза агар и лампочка алиш намекунӣ дига уже. Фарз бор алиш мекунӣ. И в худшем случае. А так и хеле базачо дора. 5-4 та хато накунем, 4 та база дора. Ҳар як базаш роли хича бозӣ мекунад. Яташ вақти поворода фарора исусу тов метия. Ята дигаш барои ина шай, коша, ята дигаш поворотник шай, ята дигаш стабилизатор шай. На самом деле вози хеле агрессивный, вози дерзкий мегӯяд. 4 та камера дора, ята да обицовкаи пешбад камера, 2 та да боковинка, ята камера дига да эҷа вақти задник хода мекунӣ и эмблема ҳуи мешавад, рнжда камераи задни вида. И зура, и чиш зурае ки вақти чирки, вақти борон барфда камера чирки намеша, буф омада тоза карда дар кор нест. Ҳамҷода баҷое. Шидагия. Багажникаш хеле баланд буда, o'zim uy мебинем. Ха багажникаш нормальный, вместительный багажник, хеле миринҷа. Сиденьёш, кстати, поён мешава. Поён кишава агар уже ҳавор ҷо мешава, ранги ҳамаи любой внедорожников борид. Лект багажник да запаскаш. Запаскаш ин размери қариб размери хичай. Қафош хай баландтаракай. Янги X5 борим, мақсад хеле пастар нест, ки любой чиро удобно боша чизро бор кардан. Баланда бароира бор кардан. Хай киҷа борам намегин ҷами сумкатами партои спортивни либосот кати мезани мери тренировка. Ҳамон қадар вай дораи ба фикрам функция дораи багажники. Барои ки ира то бардоштана миёнат мешикана. Дальше коробкаш ин мошина 7-скоростае. Ами GLE да ду намуд коробка омадаги. 7-скороста ва 9-скороста. Дизело 6 цилиндра бензин. Ёда ҳамажда 9-скороста, не ками 63 да. AMG да вай мондагиам 7-скороста. 7G-троник коробка меган.
последняя модификация коробка ай Mercedes. Мгновенный отклик дора лепестоко, сразу алиш мешава. Коробка и вообще весь машина, динамикаша, даже то звукша, и нами приборок, который регулировка мешава когда. Вози Sport Plus да и аму Sport Plus барой овозиш баланд, уже коробка спортивный режим да включаться мекна, моторам отдачаш бисёр мешава, расход соответственно калон мешава. Спорт мемонем и уже нормальный вайшай. Эджада бу комфорт дура. Комфорт и обычно барой экономи топ. Ина, допустим, хамма чина настройкой мужчин полностью дойдет. Установки автомобиля, динамик селект. Эджада уже шму выбирать мекненки мужчин, характере мужчины шму дойдет, регулировка мекнен. Эджада камерата регулировка мекнен гирдатов дойдет. Руководство по эксплуатации, соатыш и установка мужчин хайра гуфтем. Мақсад чия? Инамҷада ята дисплей мондиян, таеҷа дта джойстик мондиян. Намефаҳми. Хай вроде бы ина джойстик сенсорный, приятный, хай на Исусу мекнишай на кор кадестай. Некий номалом, непривычный, неудобный, да, на самом деле, хами кати управлять когда. Даже чем меня и Бог чем ира управлять, когда ишкати удобно, поем болом мекни. Мамира намефаҳмам. Мультимедиа ҳамин мошин ҳичи набоша, агар $5000 места. Инами джойстикош, дисплеиш, инами магнитофонош, сидиш, ҳама як биста, як $5000 мурдажда места. Амира ман як чи фикр мекунам, намешава яки мисол ҳама мусрора иҷа дафт кунам. Инҷода як планшет монам, як планшети калон Apple, планшет монам. У планшет адрумаш музика ҳам мешава, карта ҳам дора, ҳамун настройкаи мошинам через Bluetooth ҳамун кати ҳам мешава када. ҳам бо вай фаҳмоа, вай ранги Windows бори ранги нами iOS бори фаҳмоа, гирифти любой хел управлять кади. Инами хелози вақте ки иҷа меню медрой, хтагум мекунӣ. Куҷо бидрой, чӣ хелӣ кунӣ, барои чӣ кунӣ, кӯшиш мекунӣ ки ҳамин радио да беста, ҳамин музикат хондаам бигира тамом. Лиш бе ҳамин музика гум нашава. А то иҷа як вақт медрой, хтагум мекунӣ, дига усики дига ҳичша намефаҳмӣ. Реально неудобная мультимедиа. На танҳо Mercedes, BMW ҳам хелае. BMW ку ята идиотский хели монитор дора, як джойстик дора, иси мекунӣ вообще номаълум, вообще непонятный. Мошинора бировардестан $150,000, неки як мультимедиаи соз надорад. Хай салонша чӣ буд? Салон ҳамун эмилои пешина 164 кузов. Ҳамин чӣ хеле ки ҳамин дута ҳам хеле шкофак дошт, ҳамун дута ҳам хеле очкичаҳо ҳаст. Олиам истода. Ҳамун ричаг буд, ҳамун ричаг ҳаст. Ана торпедашам монанда. Ягон чизи хеле вкус надорад ҳамин торпеда. Боия, натуральный кожа, полностью кожа. Ҳамаш хушрӯ обшитая ина. Мультимедиара хайна лакированный ҷошамаш лакированный карбони оригинал задем. Неки безвкусная ҳамин чиз. Ман нигоҳ дорам, амира безвкусная. И то 222 хушрӯтара. Ина мирам мешид ята инам хели монитор ҳаминҷода зада. Ята дига монитори калон да ҳаминҷа. Хайр рестайлинг, якам модель 2015 бромад, намефаҳмам да. 222 2013 бромад уже мониторои калон ҳамаш да дошт, ҷои спидометр да монитора. А и 2015 да вроде би новинка. Неки друнш, ҳамун друнои ҳамун солои 2006, 2007. Нами эмелои 164 кузов да бишнем, чистаган ранги ҳамин хай фасон кадиянша. Стрелкора хушрӯ кадиян. Тамом. Дига ягон чизи вайна карбонош задем. Бои кадиян салон шуда, ҳамин чистаган ҳамин бои, салони боие, неки дизайн, вкус, ягон чи надорад дрини салон. ҳамун чӣ хеле ки ҳамаш буд, ҳамун хеоли ҳам истода. Ягон нововведение нест. Ин ҳамин климат контроль, ҳамун чӣ хеле ки ҳамун солои 2006 ҳамин крутилкаҳо будан, оли ҳамун крутилкаҳо истодаган. Ин ҳамин кнопкаам ҳамаш ҳамин хел. Ягон навигари салонда ма гуфта наметавонам. Ина Sport Plus да мемонем.
вообще комфорт дабмоне мешавад. Барои чӣ ман мегӯм мултимедияи безебай, барое ки агар ҳамиҷода тупа мешуд я планшет монда, планшета уже шумо более детальнитар медидем ки изменениҳои характеристикаҳои мотора чиш именно дига хешидестай, амортизаторро мегуфт баландию пастиша дар иҷа нишон медод, фоизкати трансмиссияро нишон медод, кадом режим да уже дромад. А иҷа ҳичи, просто спорт, мотор типа, подвеска спорт и трансмиссия спорт да гирёнши, тамом ҳамин қадар чиз. Дига ҳеҷ чиз. Ора вай ин чиза давно када мешуд. Нами ан ноутбука тупа ҳамиҷода мезанем, ҳамиҷода мишкаша мемонӣ, тамом я сенсорни. Всё. Барои аввай уже вақте ки электроника ки кора иҷро кунад, уже исту мекунӣ, исту ина любой хе сразу уже руль чувствовать мекунад уже. Сразу отклик шастай руля. И комфорт, да вақте ки рафтеси в режими комфорта спокойно мошин молоим рафтеста, ина уже ҳис кардестам ранги мегӯи лодкавори рафтеста, мошинам хеле чӣ када плавает, када рафтеста. Овозаш баланд нест. Шумоизоляцияш, я гуфтанем, на самом деле шумоизоляцияш на высшем уровне. Овози мотор умуман нест. Овози выхлоп нест. Фақат дуруни салон, ями музыка мисол монӣ, агар музыкаша гӯш када нормально мери. Бо чӣ дора азобинес дора. Кстати, система Active Curve дора ин мошин, Active Curve меган англиси. Active Curve вай постоянно включённая, любое время вақте ки поворот мекунӣ, мошин рост истодагӣ, мошин 1 грамм исӯса намешавад. Мошин хеле рост рафтеста, поворот да вақте медроӣ, фақат ходовой кор мекунад, поён боло мешавад, кузов ростай. Ранги намо мисол Land Cruiser 200 ёки 570 неи Prado, Rulatov метини мошин чамегӯ ёзи чапа мешавад, ини михели мешку, ёки ини михели хеле намешавад. Падиём иждан гуфта омадестем. Падиёма промадаеш барои декорадаи гармошка на хит намекунад, как будто гармошка нест. Кузов 1 грамм алиш наши. Узловной система корша баҳои 5 катикадеста. Овозаш мегӯяд, ина вақте ки обороту паст мешавад, стрелят мекунад. 150,000 местаи мошин, 8 миллион рубли Русия, 140,000. Чӣ мешавад 140,000 да? Ҳайҳо новинкай мехаранш, новинкай необычный, овозаш баландай. Любителёи Мерседес ҳастанд одамое ки Мерседеса нағз мекунанд, не ки формои X6 буда бисёртар маъқулай. X6 не ки X6 более молодёжная, более грубая, а мисол одам уже ёш нестай, мефураш Мерседеса екна. Ин ҳами варианти зура ҷои. В последнее время Mercedes, BMW, вообще они автопроизводители европейские гзарондан на самом деле.
аввал хаям буд я сечка буд сиданои майдак, ечка буд средний, S-класс буд калон, а я джип доштан ML, бояд дига хай вагон G-класс. Ҳозир я G-класс уже худаш 5 намуда, GL-A ам бромад, GL-V ам бромад, GL-C ам бромад, GL-S ам бромад. Ай майдошко А класс ам ҳаст, Б класс ам ҳаст, С класс ам ҳаст, CLS ам ҳаст, CLC ам ҳаст, SLS ҳаст. Уже дар таво бисёри баъд шид ки уже намедонӣ чӣ бигирӣ рости гап. Ина мегирира, ҳай мекунӣ, пага бо як класси дига придумад мекунад, бо медавӣ ура мегирӣ $150,000. Ман фикр мекунам, ки ин мошин $150,000, яъне ки $150,000 намеарзад. Ин барои навинтагиш $150,000. Ин хегири агар ҳамин обычни ML-ои, GL-ои ки 80-90,000 ҳамун мошина Иран. GLE. ин мошинаро мо мехоҳем ки барои шумо тақдим кунем ояндада, ки шумо дигар хеле да одноклассники суратошаву видеоша набинен, ин хеле реально бинен ки чи ай ҳамин мошин, чи плюс дора, чи минус дора. Плюсоша гуфтумтон, минусоша гуфтумтон. Чанд мемонам ай мошинда? Мошинда ба фикрам ки ай 10 ман 9 метавонам. 10 наметим ай мошинда. Барои чӣ? Барои ки Mercedes последнее время мошенник шидагия. На Mercedes тохане, Mercedes ҳам, BMW ҳам, Audi ҳам, Volkswagen ҳамаш. Я мошенник ҳам мошинора ранги чӣ боришта помад када бировардестан, качество нест. О, зура, ҳамина мешид на самом деле ки бикини ки реально мошинчаи ҳамин зур ба нархи худаш $150,000, 8 миллион евро расида стоиши боша. Лекин намекунад намира. Ора мефора ки мошин вайрон шавад, рави пага $3,500 турбина алиш кунӣ. Ора мефора ки амортизаторашка сез вайрон шавад, рави амортизатор сбор бизани $2,000. Крилша камтар пачах кади рави крили оригинал нав бизани $800-900. Ина мақсади ваё. шумо худтон фикр кунед, шумо дар чӣ дар кора. Шумо дар маъқул боша ина мошине ки $150,000 места, ага 1 сол пас 120 меша, 1 сол дига 100. Шумо худтон фикр кунед. Мо ҳамаи плюсоша, ҳамаи минусоша гап задем дар бораи мошин. Инам хеле мошин доштем, мо ирӯз тест-драйв монда GL 63. бародарое ки моро дастгирӣ кардан, бародарое ки боварӣ кардан ҳамин мошина, мошини уникальни Тоҷикистона, ҳазор раҳмат. бародарое ки ба хати мо хизмат кардан ай сар то бегара вақтошуна дариқ надониста, ҳазор раҳмати дига барои ваё, ҳазор раҳмат барои бинандагони мо. подписываться кунед, лайкотуна бимонед. мо мерем дальши мошинои пеш мековем. ҳафтаи дига насиб боша, бо дигаша нишонтон метиҳем.